Whaingo fia se wheau o le nei pō. O te fia whaasoi mo oil nei a fiafi. O se fesili whaingo fia. Amen. A mawala se tusi Faitau o le tātou whamalosi nei pō tu se lua Peteru lom tau pue tolu. For the non-Samoan speaking, 2 Peter 3. Tātou Faitau whaupus fulmal tolu. O I leo le a mau ai se whamalosi mo tātou le nei a fiafi. Mai o le Faitau masani. Lua Peteru lom tau pue tolu. Alona whaupus fulmal tolu, mal whaupus fulmal wha. Ia o nai whai upu ia e mau ai se wha malosi mo tātou le nei a fiafi. So e umai ai tātou tusi e mana ia tātou Faitau whātas. Ia e malamalama ai fo ile sa vali o le nei pō ma whai ngofi ai se tau ma whai ngale nei a fiafi. A whai lau a maua lau tusi walau mai vi ia le li. Tātou Faitau whātas ia whai pusun mal tolu mal whai pusun mal wha ia. Ai wha talitali tātou i le langi fou ma le lalo langi fou. Peo lana na fola mai. E mau ai le a miotonu. O le nei, le au pe le. Ia o tau whātalitali ia mea. O le au tau fina wai lava ina ia maua o tau e ia male manuia. Male le pōna, male le matau le angaina. Whamania mai le atua le Faitau wina o lana fionga le nei a fiafi. Le atua lo mātou ta mā mātou te tala ina ua fionga i le nei pō ma mātou Faitau wina. E le ise poto i le ise vave o il tangata e mawhai o na sua ina ma va ili ina lau upu. Ai mātou te whaamoe moe atu i le manolo wanganga pa ia e te fsoso ani mai. Ia i le whaalongolongo lau whanau i le nei a fiafi. Whaamuia o ele atua i le whaalongo lau whanau. Mātou foi ma se meaonga. Hau le vi inga e foi atu i atu. Amen. Ai whātalitali i tātou i le langi fou ma le lalo langi fou. Peo lana na fola mai. E mau ai lea mea tonu. Amen. So se whainga malanga. E iai meo whainga malanga whātope tope. E iai foi meo whainga malanga e iloa mamau. Ai so se whainga malanga iloa mamaua. E te le foi se taimi e whai eso na tā pena penanga. Ke le se kaimi e whai ese whaakau e. Whaakau la e akopau, whaakau le ofu. O se e vai. O mea uma e au ngai le whainga malanga le. O lea iai le taimi ke le ma whai ei o nga whai se tā penanga. E ka penga ai meo lau whainga malanga. E ai foi lan mea kau o le malanga whaafosei. Kama foi ele ka ua se malanga. Anga nga kupu mai al fala velave. E ka kaunga e alungi. Ele ayangi mea ngalo walu al fale ako pau. Ka wai kukongo ame walu kong halu lo. Amen. E ole sa vali lau ke fia wha soya. Oe mo fia tufa ya ke oe le ngeipo. E wha puina wha peo se fesili. Wha peo. Wa sa ungi mo le langi. Are you ready for heaven? Or are you ready to go to heaven? Are you ready? Am I ready? Nga ya o ya le kali. Ele ke fia fa so ya te oele le upo le atua mo tātou le ngei po se fesili e fai mo tātou uma. Are you ready to go to heaven? Amen. O le langi ma le lalo langi fou le mo li mau o le tala tus pa ia. O le mele le ka ko ke fi na uma yai. Amen. Ele o le me ele lenga kele ki nga ai ke fa malosi e kele me o atu lo so fu ma lo wola ele ma fai e me ia nga ka fia o mai lo sau ile tu aisa o le fa mo le ya ke o ke fia o le manguia ma le ola fa. You want to be in heaven. You want to get there.
And that is our destiny. Ole whaavavau ma le manguia o saungia le atua. Ole kako kaungunga lea. E kako ke whinga uma iai. E ole fesili. Wa e saungi e ke alu le ole whaava. Wa e saungi e ke alu ila. Lela uma foi ngai kausanga. This is the last month of this year, 2016. We're going to step on a new year soon. Amen. But the question is, are you ready? If Jesus come tonight, the question is, Midway, Samoan Assembly of God people, are you ready to go to heaven? Are you ready to depart with Jesus? Am I ready? We all focus on the Christmas, what we're going to get. Hallelujah. Hallelujah. Faile sauningas kasi fai feau e fai ama fesili e kalesia. Ku ilunga ya kangaka fiole ole fa vau ku umalunga kangaka alala ya ale lo makua ko kasidei ola ka kule moya ko kongole lo fa ku ko le fa au ku makangaka nunga fiole ole fa vau ku umale kalesia ala ngofo ale lo makua ngofo ila lo le kalesia fa ku fe o ila fi alu se ole fa vau ku se ngofo lo ila lo kangaka ai ke ilo malo makua nunga pa wan melenga ke longa ole fa vau para o mar ko fa va ku lo idu ku makila kila ele nga o ye mala ngo fo makaka alfa ko fa fi ngal pa wala le ka ka ya du se o de fa va o lo ko lo ku mela le ngat ka ku le moile lo hallelujah ay le fasili motato ko fa manga ku ya ke e ke fasili ai fo ya amen pisinga wenga sa le fale wa vai ka le se ke me fai ka wo se ku spa ya. Amen. Ale ko kelo o fesili o fesili ale wa uya. O sa unge ke alu lo le fava. Bo ka penga elo ko lo mala fa nga mo ke lo le fava. Ta nga me fainga ka ko loku, e me fainga ka ko wo mai u mai le loku, e me fainga ka ko ka po ia u male ku. Ai ka kelo sa unge uma. We can all worship God. We can all lift our hands to God. We can all come to church. We can all participate in every event. But the question is, are you ready? Hallelujah. Fai lango fa ngal te kelo. Ol manga ku mo sa valin ngai po. Fai mai ele pepelo le tu yang folfolang. Fai ngo fa ngal kala ya lo tamalonga. Kelo le kala le ku nga fai alo ka so sola awange ko yeise se o ko e ma fo fa ko e ke pai ku fa pela nga pelo le ku nga folfolong a fai lo kala ngo mai le ku le ma ngai yo le langi ma le langi fo ma le ma ngai yo le fa va le ka penga le tu la engo le ku nge fe ele pelo le ku ele o se kala fa ngongo ye le o le fa va. Heaven and everlasting life is not just a story, it's a real thing. Hallelujah. Nga fola le ko le yele langi. Awange tau di lo ma fo fa le yele manguia ma le ola fa va wa ka penga Yesu. Vai foi la oilang kal fa mai. Anga le aise me manguo fa ya ko ke alo ka penga langa la wa umang ka penga. It's already done. Abaila o yel fa maun kelo ele pelo le ku yang folfolanga. Ma ku mo nga sa vali ngai po ele pelo le ku yang folfolanga ya te tato. A fa yo lenga fa ele ku ya lo ka malong ainga. Believe me. E fa fo ele ku ya ka o pe fa pe ka kele fa maun ile. Amen. Mai fa yaku le ele ku loka avelo ko lo malo wa inga so solo awange ko yeisi so ko ke pa ku vai mo le fufinge vai mo fufinge e manga o la wa lu ayo ai kilo ai ku vai la oil polo michele ko le pelo ele ku vai mai le ku
O ka ngaka ke pai kua, liu kupua masima. O lala le menga kupu le fingi. E le ipe pelo le kua. Nga wha maloa ia le ngā pese masima. Hallelujah. Hallelujah. If God promised you something, don't doubt it. Afai o lenga polo misi le kua ya oi, mai fala oi, nga polo misi fo le kua sende le kua langa angelu ya Abraham ma Sara, fai ya ye fa penge le kausanga le, wo lo sa pai se kamakan, ai aka fo Sara, fai mai apela sorry, eu kilo ku ya Sara mo makua kilo fo ya wo ko inga, fa fenga kup. Impossible ma fo fa wor kanga pa yet, o le kua le wo fa yakul fa kongunga, o le kua le wo kaukala, e ka kau ka ko uska ia le kua. Hallelujah. La se menga polo misi ele kua ya oi. Ha? La se menga polo misi ele kua ya oi. Nga fa ya kule kua ya oi nga ke ava kua se ko olu le ya ke oi ke mi olo kala vo. Amen. Hallelujah. E fai ele kua, ele pe pelo le kua. Ele uskanga ka kala pelo ai pelo moli mau tu spa ia. Mga kulunga lua. Vai mai. Fakar kali man mautinoa. Fakar kali man mautinoa. Em fai ngof ngar kala ya Eliama Elsaya. Kala fai ngofie o kako malama yai. Eliama Elsaya vai ai muli ya Elsaya ya Elia. Hallelujah. Muli. Nga o ar ke minga o se ir kanga ka le tu fa ya ku e. O la me ke manga fa me fa lu me lo wanga. Fa merka malo a elo nga o ke mi o ke o se. Pa aku fa mangu yanga ya. A vela no muli mau ar ku spa ya. E se furu lu va venga nga fa ya Elia. Ai ko lu furu lu va venga nga fa ya Elisaya. Fakar kali ele ngaka ke fakar kali mal maukingo langa me fainga fakari ai ke o maukingo me like fakar kali fakar kali malo maukingo le wo umanga mai ele ko langa polo misi ole ola fa va mo kako ai ke lo ya kango foi la fa ke lo le manga yo le mele ai fa nge se me kango fa se me malo maukingo esele le manga yo me fa langa like no le mele faye vi ia ile kua o le mele ke faia o le mele o ku ia lo se la pasenge o le me vi ia ile kua ai le vi ia iskanga o langa ka ngoi fai e makua I faia se la pasenge ma faia. Hallelujah. E vai mai ko kasi mga korka kolang o Sauni mo le lang kele o kanga kai fia ole ola e fava ale musu ye muli I fa kongunga ole ola e fava kele yo kanga kai fia ole lang ale musu ye muli le mele o mele langa kelo kusi lenga ke o mai fa kongunga ole lang o instruction ole walu le lang ile mele ala fa yaku la fa mai le ko o kengo ala nga o ia ala ke fi alu lo le fa vau ala fi alu lo le fa vau ai ola ile olanga ele uskanga kai alu lo le fa vau man manga kumun muri fa mai siaki va vengeia po wesang elo ka kalo nikotem vai yo ka malo ki kello ko fila ka ai va ai le moni mawar ku spa ia ngai lo angi ko ke mo alu lo ya Yesu le po alu vesili e pe fa fenga mo lo la fava ai fa merkali e Yesu nga vai ai le ko fanga al ma fa ngi ko kemo e ko yo so ko te ku lo wala o pu ku sa fo de o le ma fa ngi ko kemo ko ya lu ko ngolong kinga ko fanga o mai ai le menga le fa ya ko kala ku spa ia le fa ku spa ia fanga u fa le nganga vai la kuso le aka foi le e ma fai nga wa
ai o ke le lo le me ke alu lo la fa va e ma fainga ke kele o kofi o ke ngofo mau ai le kwa o le lo ke lo e pe me foi le la ke ko ngol fa la kanga ala ke le lo le fa la kanga o la ke ko ngol fa la kanga ala ke le lo ai ko ngol le lo le fa la kanga fa la le wingo la kala e fainga fa ma nya ya o la kala ke lo le kala le wi ma lo uso ba yo le ke ko le ko ngol a ingo le kwa ala le lo ya le uso ma kwa le ko ngui a fainga happen ir kai mile e happen for ir ke lo ku ke mi a le fisilinga mo ka ko ngai po skivi wa sa ungi mo le fava wa sa ungi mo le fava ka penga nge ke we mau sa salu ir ka penga ngo me nge kingo ir vali ma menga e pala amen ke lo wo fo iskanga ka ilo ya oi aku nge ya lo saungi e alu saungi se me alu ai ke vai e kuwa ya or ka penganga al fa folenga ka penganga le fai e manga o mier ka penga lo so fo fale nga pa penga e ke saungi ke alu lo la fa va which is that's the best thing to do. Ele angan me nga nge ke wa kele lo nga yo nga me fa ka wa kule me ile maleme fa ka man la yo ile ka penga nga lo so fu fa le nga e ke lo fe lo ai mar ka mai ma mo ele tu amen ye va ile fa ngo fior sabat ye wa umma alu mai ma vo fa ye nge va yaso ka penga lo ka nga ka nge ke wa sa fa fo se yesu ele yo or kisibas amen amen ai ngau ke lo ka yo mo fo mo ma fo fo e ka so ngau pe fa pe ke le amen ke lo ya lango fa ko ka so ngau pe le alu lo le fa va ko lus furunge ka usanga ko ngol fa ka ngale ko mo ko ngol ai ngole ko ka nge ka usanga se ke le ngai ai alu lo le fa va ko ma wa ya ka usanga ke le ngai amen amen kero ke ngofo isi kai mi mafika va penga lo ma fo e ko challenge ai ka ma ko fa manga ko ya ka sole or ka penga ngai le kasi se asu ala ka ya fa le lok wal luar ka vale fa ngal wenga ma fa le lok ngor ka o le wal amen ka penga lo ka ngaka yasu umala ke lo fa mai le mo ma war kuspa ia o le sawal ka li pe yo ngau il po ele ka ua mai o langa sa amen he fa kamala kwa mau kwa nga wa ko amen ai ke lo ka penga oi o le lavar kaimi ke lo oi vai o le manga ya ngar ka ko ka penga nga o le ke leor kaimi ne fa yer ka ko ka penga nga amen ke leor kaimi ka penga lo so fu ka penga lo wa inga ka penga lo fa ngau aka penga ku fo imale finge ia ai pe ia ku wa ia wale alu le alu no ka penga lo wa inga ka penga lo fanga amen nango kelo esse se manga yo se me ai ka ko wo umalo la fa ka ko kunga o ka se manga ka ngaka umar ka ko e kale sia lai o ka ko wo lo la fa ka ko foi se inga wa inga maka ki le la fa hallelujah e or sa valen ngal ngai po alun ngai vai aso ma vo fau yai ka penga lo so fu fa lengang a wale tu mo ko e fio mai pa mangwele tu ya ke on ngai vai aso pa mangwele tu la ka penganga pa mangwele ko lo ainga i fe au mangal wenga nei vai aso fa mangwele ko alu male upo le ko alu mai ma vo fau le fio ngale tu il ngai vai aso god bless le tu ma to vala watu ya on nepo after la upo e so ni mai to e fa manatu ya ma to le tape nanga lo ma to wola e anga yatu le ola e fa va we sauni anga le mai o le tu le nei fi fa nuie la we kale sia fa nuie lo wa ngalotu fa nuie ya wa ona mai ma to le nei fi fo yatu le vi inga ya te o no lo suafa yesu amen